Hut. 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 Oh. Ngetenuk kan kenapa kadang yang kayak lebih seklek-leklek ki. Oh nanti Sing Ujang won. Menggadang misalnya. Sing Ujang. Mekemit di purau. Si nyago apa? Nyago pertimau. Dewa bang cimlog-melog awak ki Keng-keng cari sewain ngerosong widima sakti widima kuasa dewa ma sakti dewa ma kuasa bener dewa nyago cari malah cari nyago dewa hilang dewa yang sing jago dewa sing bisa hilang pertimo hilang dewa di rumah kecelun sing mule-mule dewa kompiang ni ramo bang cimlog-melog awak cigring ramo bang cimlog-melog ben teori nama kemit de pusah ben de desa ben de dalam ben de pantit lah pura kemit nanti kurang si cuma kemit nanti bisa gawe kakak sing cocok yang si cocok hitungan kakak ada adab pertimo adab pura kontraan ngado nang pemasok pun pengen Gering ramo cimlong-melong. Patung teori nyumah tugu sumah ci kayu gede libat saput poleng di Cenang Sari. Patung di saput abo ci pasir gambalan ci dong jangan banyak ken. Wat bong ci di puro ngagak ci makidong ida. Orang itu datungin telung jam. Ramo bang cimlong-melong awak ci teori nang ipi, keng-keng nang kini sing adau pangadi adau. Nenen malu lam. Dong kudang kerat ama melembir nak tu. Ian dadi pengide caken melem melahan ngabobungut pang dolantaran mulut badan binasa. Wasita mimitante manemu duka, wasita mimitante manemu suka, wasita mimitante manemu mitra, wasita juga mimitante manemu pati. Aduh nyap-nyap basah. Asal sing orang kan tutur ngeluntab-ngeluntab basah kau. Apa artinya itu? Ulian mungi bisa timpal sebat. Ulian mungi bisa timpal yang. Ulian mungi nyamo bakat. Ulian mungi musuh alih. Ulian mungi masin mati. Semangan-mangan tiuk silet nung manganan mungi neng. Juga itu? Ian mangan tiuk silet kulit yang terluka. Ian mangan mungi hati yang terluka. Ada nang adap order dilatih. Dong melam ngerasa umat agama Hindu nyemah patung, nyemah tugu, nyemah batu. Apa sama ada pura jumpra-jumpra jero mangkung ati simpan uyanos dupa. Iyan dadi pengide cang melahan tu. Masalah agama masalah yang paling sensitif bedek jimpat singgung bisa kupak bungut Belek ban ngabogubut kena gembal tekak bungut pinah gono ko pipila ko neng. Cang dong sing pedih melam ngeros gitu. Mau sing pedih? Wireh melam sing ngerti benah melam ngomong gitu. Penyak melam ngerti cang nuturin melam. Nutur apa? Nadugas melam ne malunu bajang truna ngajak Bu Erik. Flashback ngot kisah yang lalu neng. Bu Erik ngoyong di Jawa melam ngoyong di Bali. Pada saat bulan purnama terang benderang, langit dias oleh bintang-bintang gemerlap. Sementara melam tidur di kamar yang sepi, hanya ditemani oleh cecak-cecak di dinding. Aduh, mengingatkan kenangan markok aku masa lalu. Rindu melam luar biasa sama Buk Erik, sementara Buk Erik nun jauh di seberang sana. Saking rindu tak tertahankan, sampai galang gulin pun melam peluk cium dan melam timpahkan.
Apakah galang guling itu Bu Eri Melam? Bungut. Wirek galang guling itu saat makan kakau Buk Erik ini. Wirek Buk Erik ngoyong jauh di Jawa. Betul. Umat agama ini sing ada nyembah patung, sing ada nyembah tugu, sing ada nyembah batu. Ini semua tetap Ida Sang Hyang Widiwasa. Wirek Ida Sang Hyang Widiwasa meraga wiapi wiyopake nirwikara. Meraga acintya tak terpikirkan. Meraga suksemo tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Karena saking cintanya maka dibuatkanlah beliau simbol pinaka lambang personifikasi itu. Gaya nangau pertimo itu pertiwimo contoh Ida Betara. Itu dipekan Sukawati liu jenang adok barong itu udah kesini itu bakti. Tuh kasih kemana itu? Tuh nak barong keladap itu. Ian barong itu yang dibeli abo ke puro bakuh pelapas pasupati. Subo madan sakral. Subo madan tenget, subo madan pingit. Oh klan cangorin melam pang melam bisa ngerosang. Cien sakral, cien sing sakral, cien pingit, cien sing pingit. Cien mas, cien perak, cien temagau. Doa sing kuning orang mas, tai bisa masih. Klan cangorin le bungut dengan duag nih. Otak nol. Apa jenang orang kanin. Kau pangkong, buru pangkong. Lung bungutnya dong jawab. Klan cangorin melajah malu, marah ngomong. Jelek bungut ingat. Oh bang ada sakral. Ada sakral, jen ada tuaro sakral. Iya numul de puro makejang sakral, makejang pingit. Iya numul de malun deler Suzuki ya. Oh sing sakral oh. Sama-sama umul tapi tepatnya beda. Si percaya ke Widi? Jangan percaya ke Widi. Keng jenang Widi je. Nyajel sini mau prekos nang nih. Cang nawang sing rupanus nyang Widi. Mau aja percaya? Uli rasa tau. Cang malu metakon ke melam. Ditakon ci. Melam ten beli es ten. Asan es nyam, goban nyam eh. Goban nyam takon eh. Dong bisa melam ngeroseng es itu nyam, asane nyam. Benar cang ada seorang es panas. Yang nak nawang sing Ida Sang Hyang Widi mau aja percaya uli rasa tu tekan telu tu tri permano ben tutur pasubok ngeluntab basado oren benda mesuan keto iki apa dengut agama pramano anumano pramano prakyaksa pramano agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang maco kitab sastra suci buku agama cang percaya orang Ida Sang Hyang Widi wit dasar cang mirangan paucana Ida Sang Merago Sadu Budi begawan penitur siap peseluir itu anu manau cang lautak angon cang berpikir lah cang pertimbangan logis itu kalau dia ada asap pastilah dia ada api tidak mungkin ada asap tanpa api ada kampus gede mewah nih ada nak ngerti nyengai ya sendiri ngerti tulis melam di langitnya bulan bintang mata naik itu nyengai itu kak melam nyengai ada suatu kuat di luar batas kemampuan manusia yang gue sebut dengan Ida Sang Hyang Widi prakyaksa langsung bisa melihat Ida Sang Hyang Widi pangidang rago langsung ingat Ida Sang Hyang Widi kenjarane sasi wimaning gata mesi banyu nanasing suci nirmala mesi ulan mangkana rako kiteng kedadian riamak yoga kiteng sekalo aduh kumat mah kakau bencingut apa artinya cara pane misi ye di jojo pane misi ye nening bidu bulan melawar ian pane misi ye ne puak sinah bulan sing melawar Ida Sang Hyang Widi meraga suci lan popina suci angon ngalih lem anggane ngalih kitir ndo mau pikat ben gua melaib kitir ne lem pungut ye nget belus pencimuan kakau matan sing hitam bungut sing mel-mel ian kakau ngimang kaitan bila secara cicing blak cara apa cicing lah iking Kapu melara cicing kita rawasang oh. Jangan dilihat dari segi jeleknya. Kalau kita membilang kangin pasti ada kau. Yang rawasang jelek pasti ada luwung. Terus ngeruwo biledo cirano acirano peruso perdano.
Apa mulai cicing? Apa cicing? Ada filsafat cicing yang perlu dipetik. Cicing man filsafat. Batu tepuk ci filsafat ci. Maning ngit tepuk ci bangci filsafat. Ci brek uyak filsafat neng. Apa pejabat cicing? Walaupun dia cicing, nilai kesetiaan cicing luar biasa. Setia apa? Wira masuk cicing itu bang melem ngamah. Uli cenik kanti gede. Masa ya bawa melem tuh bosnya bos cicing. Bos cicing? Lo kemudian bos cicing? Tuh melem yang ngamah uli cenik melem bos nih kayaknya. Uli jauh bawa melem tepuk ke cicing itu ikut ya silap-silap. Ini batas melem tanda persahabatnya kan melem luar biasa. Oh? Kentau melem cicing ke telontai sing uyut. Bos lem. Jabang yoy. Bos lem. Diwangan melem, boyo menjaga diangkul-angkul di kurin melem menjaga siang dan malam. Biar panas, biar dingin dia tidak pernah mengeluh. Menjaga diwangkal nyaga melem menjangkut jakbuk erik. Kapluk melem cicing dan cicing ngamul. Dijui cicing ngamul sing mah. Mau kuran melem dojo kapluk maro bangmunya jelek kan bu erik bangamul. Ken kesetiaan bu erik cicing itu. Lancang urin melem adaan cerain bu erik cicing itu juangon kuran. Wah, cicing mau kuran. Dan dong setiaan cicing itu. Dulu ada dia.